lebeyisaphekwa leseyilungile. Silo semhlaba sesikhuthate kubumbana nekubambana kwemhlaba kuyo yonke intfutfuko lengendiwa live nemhlaba lapho khona imbube emhlaba ithi kudzinga ukuthi intfutfuko yesekelwe ngendlela emave laphila ngayo. Ingwenyama beyiphefumula emhlanganweni we-13 wetekutfutfukiswa kwemadolobha nekwakhiwa kwetindlu letisezingeni lelifanele i-13th World Urban Forum lobanjelwe eveni le-Republic of Azerbaijan. Ingwenyama eMaswati seyingenele umhlangano wekuthuthukiswa kwemadolobha kanye netindlu letisezingeni lekuhlala we-13 i-13th World Urban Forum lobanjelwe enhlokodolobha iBaku lapha eveni le-Republic of Azerbaijan. Kulo mhlangano silo semhlaba sifike semukelwa ngumengameli welive le-Republic of Azerbaijan umhlonishwa Ilham Aliyev kanye nemchundzisi wenhlangano yakamhlaba lebuke tindzaba tekongeka kwemvelo i-United Nations Habitat Anne-Claude Rosberg. Silo semhlaba sihlanganyele nebaholi bemave emhlaba nalabo labamelele tinhlangothi letehlukene labalinganiselwa etinkulungwaneni letingemashumi 45 lababuya emaveni lalikhulu nemashumi lasiphohlongo nakubili kulo mhlangano. Sicubulo salomhlangano lochubekako lapha eBaku City, Housing the World, Safe and Resilient Cities and Communities. Lo mhlangano lovulwe kwemthetho umengameli welive le-Republic of Azerbaijan ungenele bohulumende, baphathi bemadolobha, bacwaningi, betemafa kanye netinhlangothi letithintekako ekuqinisekiseni umgomo lomkhulu lothi tindlu letanele naletifanele kuwo wonke umuntu, adequate housing for all. Kulo mhlangano imbube yemhlaba beyisingethwe imvuno yetangephandle nekubambisana nalamanye emave imbungapholile Shakhantu, imvuno yetemadolobha nekuthuthukiswa kwawo umhlonishwa Apollo Maphalala. Loncuselele Eswatini enhlanganweni yakamhlaba Lusiba Tamidlamini kanye namabhalane wengwenyama Mbongeni Simelane. Live leSwatini likuhambisa embili kuhleliswa kwemadolobha nekuthuthukiswa kwawo nekwakha tindlu letisecophelelweni lelisetulu ngekwakha imithetho nemigomo lelisebentela etikwayo. Libhodla kulo mhlangano libhubezi likhulumise indzaba yekubumbana nekubambisana kwemhlaba ngoba kuyo yonke intuthuko lengendiwa live nemhlaba kudzinga kubambisana kusekelwe intuthuko ngendlela emave laphila ngayo wona. Eswatini welcomes the outcomes of the Africa Urban Forum, particularly the declarations from Addis Ababa in 2024 and Nairobi in 2026. We reaffirm our full support for UN Habitat and its leadership in implementing the new urban agenda in partnership with the African Union and UNECA. Your Excellencies, the scale of these challenges demand stronger cooperation and innovative partnerships across governments, the private sector, civil society and communities. We must invest in renewable energy, green infrastructure, climate resilient settlements, smart technologies and sustainable construction methods while ensuring we always keep people at the center. Ingwenyama ikhanyisele umhlangano ngembuso wetinkhundla lovumela ukuthi sive sithuthukiswe lapho sikhona khona akudzingi ukuthi bantu baze baye emadolobheni. Guiding our efforts is the Tinkhundla system of governance, which is our people-centered approach that promotes grassroots consultation, broad participation, and shared responsibility. This system ensures development priorities emerge from the communities themselves and that no women, youth, the elderly, persons with disabilities or marginalized groups are left behind. We recognize that no nation can address urbanization, climate change, and housing insecurity
alone. Silo semhlaba sivete nemkhombandlela wekusebenta welive weminyaka wa-2030 lo uhambelana nemgomo wekuthuthukisa emadolobha ngendlela lehlelekile kanye nentuthuko lekhonsile njengoba ingwenyama iyasukumisa umsebenzi wokwakhiwa kwetindlu yabantu labeswele letilishumi sifundza sisinye. Silo sithe lo mgomo utawulibambisa live kuba mtsibi munye nemhlaba ekuthuthukeni kwemadolobha netakhiwo. In 2025, we launched Strategy 2030, a comprehensive framework aligned with the new urban agenda and the sustainable development goals. This strategy is expanding access to home ownership and significantly improving living conditions for all eMaswati. Our municipalities and housing institutions continue to deliver housing schemes for different segments of society, while partnerships with the private sector and development partners provide decent homes for vulnerable groups. These efforts reflect our commitment to inclusive and compassionate development. Mabhalane jikelele wenhlangano yakamhlabuhlangene umhlonishwa Antonio Guterres uthumele umlayezo ngetebuciko lapho khona agcizelele ukuthi tindlu letisesimeni lesikahle tililungelo lelifanele lekumele ukuthi libekwe ekhatsi nemaphuzu akamhlaba etentuthuko lekhonsile. Baholi bemave ngekwehlukana kwawo babe nelithuba lekwethula tinhlelo temave abo nekuveta ligalelo labatalidlala ekusebenteni kwemhlaba kuqinisekisa ukuthi lilungelo lendlu lesesimeni lesikahle liyafezeka emhlabeni kuwo wonke umuntu. Silo semhlaba singenele isidlo sakusihlwa lesentiwe ngumengameli wakulelive kwemukela abaholi bemave labede emhlanganweni. Ingonyama ingenelele isidlo sakusihlwa isingethwe inkhosikati Make Lamashwama. Etintsabeni kubika Pholile Mazia eBaku eAzerbaijan. Lisekela la registrar wenkantolo yekwendlulisela emacala Siphiwo Nyoni selikhutsate bonke labatfolwe inkantolo